politics le Thu Thar Thlirna episode somret palina akan lo lom le veka chu tuntum kan thlir ho masak ber tur chu August ne somni porok thole ni chanu khan Israel Security Cabinetin thutkhawm nei ania chuta chuan Hamas ten metang som ron chua inkar hai nei anrot na chu mumal takin an ngaihtuah lo nia soyania hean thutkhawm ma hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten ena inrem na an nei theina tura tan chuan an metang kolte Hamas ten an ron chua vek tura ni ti chu atan na alani reng thu asoya Hamas te anin pek theina tan Gaza City chu lak fai veka nasazoka Hamas te nor chu adu dana ni thu asoi tin chanchin tharlokhom tu de chunan soya Israel Security Cabinet thutkhawm nei lai hian Prime Minister office kota Hamas ten mitang an kolmek chung tele anma ni thlop tu mi thanhem takin Hamas te rot na chu pom turin Israel sarkar chunorin punkhom an lo hoi hat ve poka tin hemin nuwa hian zan lam tlengin Israel ram kho pui lian tak tak Jerusalem ate Tel Aviv atele mun rang ate Hamas tena an mitang kol mek chung tele anma ni thlop tu te hian punkhom te kongzo te katiang kha an hoi hota chuta chuan Israel sarkar chuanin Hamas ten ni somruk chung inkar hai neya mitang som ron chua an rot na chu Israel sarkar hi pom turin an local karve meka achan po an fa te an chung te katianga Hamas te kuta omrang kha an ngai tha theilawa mi som lek poron chua sela kan ril ru damanga he kan ril ru ha na em hi alo ziom theyang ti in Israel sarkar hi an lo norve mekani Israel Security Cabinet thutkhawm ma hian anram sipai ten Gaza City ne tura Bengvarthlak dan tur ruahmanna an nei chu cabinet hian pompui turin an ngaihtuah nia soyania amero chu Israel lampang chanchin thara tele Arab lampang chanchin thara te po he Israel Security Cabinet thutkhawm ina an thurel thuk tak le an pom tak hi engma soichian om lo thong ni hetiang boruak ani mek lai hian Israel le Hamas te inkara inremna aom theina na palain ha thok tu zinga pakhat Qatar ram and Foreign Ministry tu puang tuina soidan chuan Hamas ten ni somruk chung inkar hai om theina na Israel mi an man som chu leilok an rem ti thu chu Israel sarkar ne na hret tir ni to amairo chu Israel sarkar hian tun thlengin he Hamas te rot na hi chan na an la nei lo ti in asoi boka chuta chuan Israel sarkar hian inrem na nei tur hian hemi Hamas te du dan hi apom thei le bom thelo hret ani boxi lawa chu wang ta chuan Israel sarkar hian inkar hai nei turin phurna emo duna emo anlan tir lo ti in asoi choka Israel Security Cabinet an nei zo hian palai na thok tu dang Egypt sarkar ne na Israel chuan Hamas ten an mitang kol ata tola ron chu an rot chu Israel chuan apom lo thu le an zawaya voi kata ron chu chu an du dana ni thu an hril non vele boka tin hei ba ka hian Hamas te hian ralthuam an khoi chun zom le to lo na tura Gaza ram siam te le Hamas te en kol ro rel na hi thlaka Israel pompui sarkar dina chung te chu Hamas mi le sa te ni lo Palestinian Authority te mi ni lo bok khatiang ang mi thar hlakin ro rel na hi an en kol turani ti te le Hamas ram venhim na chu Gaza ram venhim na chu Israel sarkar sipai te waya om turani ti te an du dan le an ngai dan alani reng thu an hril non vele bokani apani na chuan Israel sipai te chuan August ni somni panga thotan ni khan Gaza a khan yanis kopuya nasar damdawiin chu an boma tin teng mangin an ka boka tum ni lai a mun ngai a hian an ka awangin he thil thleng a hian nun na chan mi som ni an oma chung nun na chan mi som ni zinga paruk te chu Israel sipai te soidan chuan Hamas firfiak pola mi te an ni an tia amairo chu heng Hamas firfiak pola mi te an ni an ti hi tu tenge an ni ti fin fian e mo tarlan na engma an nei lo thunga nun na chan zinga hian damdawiin thok tu te ba ka chanchin bumi te po an tela chung te ni wang chuan Israel sarkar ina hetia khan yanis kopuya nasar damdawiin drone bom mangle teng manga an be awang hian Khawvel ram rang roi tu ten an dem thu le he thil thleng an du lo zia an soi choka tin United Nation point hetiang thil thleng hi chu i chui zui ngai le en fia ngai ania Israel sarkar hi
ain soi fiang ngei turani antia UN point an dem thun soi choka a Khawvel sarkar lian tam tak ten he Israel sarkar ina sipai tena damdo in meu an han kap phichu apoi ziale an dem thu an soi hi a mu tur tam me ma Israel sipai te chuan he damdo in hi drone bom mangin an han thak phota ti chuan chuta a mun ngai a bok khan teng mangin an kap le chu Israel sipai te in soi fiat thiam dan chuan in he damdo ina hianin Hamas ten camera an tia thalak na anuwa chu Israel sipai te chet vel na lo en thak na ta na an man thin nian riata wangin drone bom mangin a chunglama tangin an han bom phota tin chu mun ngai chu damdo in mun ngai a che chon khomola tangin teng kinan waka bel eta boka hei hi double tap an tia sap rong chon mun ngai a target pakhata enge ni ralthuam hlom bom le khatiang ang missile mo teng manga ka non angkha I Khawvel ram sang ten indo na muna po ni sela damdo ina te le khatiang mun him turangai anga khatiang ang double tap manani chuan Geneva Convention an tia Geneva khua a Khawvel ram sang roi tu te kal khom khan hetiang hi indo na muna chon ti turan ni lawan tia achan chu bom an thak khan thak non an ri turan lo an ni lawan achan chu an lo in sa seng theina turin warning om turan dia amaro chu khatianga in sa seng turte waka chille chi kha phal lo an ni thina he til thlenga hian Israel sarkar hian in hetiang ang a chet lakna an nei ta ka hian Khawvel sarkar sang tele UN meupan an dem thuan han soi chota ka chon Israel sarkar te hian in he til thlenga namdo in kap tura thupe tu le til thlen dan te chu Israel sipai ho tu ten an chui chiang mek ni in an soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pon an poyan ti thu le he til thleng hi ti palani thu te po aron soi choka amaro chu August ni som ni le paruk thole nia Israel sipai ho tu luber Lieutenant General Iyar Zamiran thu chu asiama ero chuan poyan ti thu le an ti palani thu kha engma soi fiana an nei lawa chu amaro chu Israel sipai tena an soi dana chon kha til thlenga nun na chan jinga mi paruk te kha chu Hamas fir fiek polami te an ni thu anon soi thunga Israel sipai roi tu chen khat te point he til thleng hi poyan ti thubu le chui chuak ngei ni tha nian riata wangin an ngai dan te pon non soi choka Israel sarkar tena anin soi fia thiam dana chon wansanga tanga kha damdoin chunga khan Hamas te an biru awangin drona vabom kha chu phalna an peya amai ro chu teng ka tanga khomuala ron kap tur kha chon thupe kan pelawa amai ro chu chu ti lai tak chon khomuala lama tanga lo tang ve Israel sipai te khan teng mang khan kha damdo in kha at Hamas te achunga cheng te khan anron Israel sipai te kha anron bei ve don nia anin hriat awangin an kap ve tamai ni in anin soi thiam ve boka chungte chu ni wang chuan Israel hian thiam tu soi tur kha tam tak an nei ve tho ni te pon langa amai ro chu Khawvel sarkar tam zok hi chuan he thil thlenga damdo in meu achunga damlo en kol lai om bok si tele khatiang ang ani laya be atok ero hi chu an hriat thiam lo thu le chui chuak ngei an du thu kha an lo sei ve boka Israel sipai tena hetiang anga ma an han latamai a hian tun in tawan chet fu lo ber trum ni te point angai theya engpo chun ni sala Israel sarkar ero chon Hamas te hian in ma na tang to in damdo in te hetiang ang thil mipui tena an man tang kai mun hi sahimna le biruk na huna ta na an man ve thaw wangin achang chon beilo thailo ani e tin an soi ve boka helai muna hian damlo enkol mek te kha British mi doctorina alo enkol mlai ani nge chung te chu thil thleng ania tin achunga damdoina thok nurse tele health worker an ti sang te po mang angin an oma nun na chan zinga te po an han tel chawani pathumna chon Ukraine chon an ram chung kho chaklam thil siam chuana omna mun pakhat nitro petrov biala chuan Russia sipai te an ron lut ti chu an pom thuan soya Russia sipai te hian khopani an tu noya an da nia soya nia ma se hemi chungchanga hian Ukraine sipai ho tu lu chuan helai biala Russia sipai ten khopani an kuta an da to nia soya ro chu thudiklo ani atia Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chu helai biala hian an ron lut ngeya
amai ro chu an lo dang thei ni in asoi ve thunga helai nipro petrov bial hi Russia ina tunma atanga nei an du zinga pakhatania amai ro chu an sipai te em chun la tir lut ngai lo nia soyania chung ania wang chuan helai bial hi Ukraine ramathil siam chuna mun pui lian tak omna ania wangin Russia hianin helai bial sipai aron tir lut ta hi tuna Donetsk le Luhansk bial ba ka hian helai bial po hi ron chu len tum ta em ni ti chu zona om thei tak alo ni ve boka helai bial a hian mihring cheng hi maktaduai thum chuang an ni thina indo ma ka chon indo nu a hi chon pem chok to pon nom ve to Ukraine ram thil siam chona mun puiber pani na ani thina tuna Ukraine le Russia ina remna le mon na om thina tura in biak na te soimek ani laya hetianga Russia ina asipaite aron tir luta hian Ukraine lampang bithiam te chon Vladimir Putin a hian Donetsk bial le Luhansk bial ba ka hian Dnipro Petrov bial po hi aron ot chho vele ta ni in an ngaya chumi wang tak chuan Putin a duam na hian chin lema nei lewe ti in natakin an lo sei sel vele bokani palina chon August ni somni poruk thole ni khan US President Donald Trump chuan cabinet thutkhawm akawa hen thutkhawm hi darkar ni lechan ve chuang an thutkhawma an thutkhawm zo chanchin thar lakhawm tu te akom na US President Trump chuan Washington DC khopui chunga tualthat anom chuan tualthattute chu thi tura an chungthu rel turin malak an tum nin an soya hemi chungchanga hian US mithiam dan lampang thiam te point zona an non nei ngala chuta chuan US President hian hemi mi tualthat tu te hrem tura tualthattute kha an chung chang ngaihtuah thi tura rel theina chu anei te mewa amai ro chu Washington DC hian an mani in enkol na khopui in enkol na hian mi poi khoi tu hrim hi thi tura chungthu rel theina anei lo wangin US sarkar lei puyan ti federal government law among don ti na emni ti in anon zota chumi federal law mang tur chon US President hian anram khopui ber Washington DC a kha dan kha aman theina dan omem ni ti ronzot pol te pon oma amero chu Trump hin a soi chok music adan thiam te lo ron lok to poni mai theya ati dan te po chu omonima anima na an dan puin thu nei na apek ang hian Washington DC ro rel na rum hi chuan mi eng anga poi khoi tulian po ni sela thi tura chungthu rel turin he an Washington DC hom chunga dan le thu pek keng ko tu te kha chon ti thien nei lo chu tak chu Trump hian in hetiang ang hian malak kan tum tia soya wang hian federal law khamman atum time ni ti chu zona le in hilna US aron chok chuk na sale le don ani Trump chuan Israel le Hamas in do chungchang po soin cholkar ni emo cholkar thum chungin anin do ti top na tur thil tha tak hriat tur omanga chu thil chu a thadon lutuk atia engpo chu ni sela he in do hi rang taka kan ti to pangai ni atia hemi ba kha hian Ukraine le Russia in do mek po hi rang taka ti to pangai ti asoinon vele bokani Trump chuan he chanchin thar lakhom tu te komna hian China nena anin lai chinna a that chho zel thu asoya chuta chuan China zir lai te kha kumin mei thla khanin US sarkar lai pui hianin anram lekha zirna visa nei ho te po ti top an tum thu te kha an lo soi to tun tuma hian Trump hian a thuron zuk le in China zir lai te US lekha an zir theina ta na an visa ti top tura ruahmanna an lo siam to chu tha ti lo thu soya China President Xi Jinping ne na po US a China zir lai ten lekha an ron zir chu tha ti thu a soi to ti in a soi choka China ram zir lai te US a lekha an ron zir hian ram pahni te in lai chinna ati tha an ram zir lai te kan rama lekha ron zir theilo tura anom hi tha ka ti lo ani ti in China zir lai te visa pek chun zom an tum tur thu anga ngai thei khan tongkam aron soi chok kani panhina adot le chon Trump hian Russia chuan Ukraine an run chu anti top lo ani chuan nataka ile barlama rek atum tur thu soya ma se chumi ti lo thling tur chuan hun tiam engma anei lo thu asoi choka hetiang hian asoya ma se tuna chuan Russia chu indo anti top thina tura indorna annei pui meka wangin rek na thar pek aduri lo thu asoyani Trump hian Russia laka hian in policy mumal takhetuna hian
anei ri lo moni chu ti tur oma atu soi nu na pia nga hian Russia chungchang le Ukraine chungchang a soi hi Thu Thar ngai dan thar ang chi kha anei chho ve ranga achang le Russia ka hre kang atia tuna hrek atum lo thu chu soi lo ma sela tuna ero chuan hrek tum na ka nei ri lo ate ti le boxia ya a thu soi hi hre thiam har ve chang te po oma adu du hi soi moni chu ti tura ngai thei te po hian Trump hi om ve thina ni ti kha han soila tin chanchin thar lakhom tu ten Zelensky chungchang an zona Zelensky nen tun na ya in bia in boruak ka tha chho ta em nin tia Zelensky hi a innocent lo engen ni e thiam lo na engma an nei ran lo ka ti mi lo ania e ama hi he indowa po hian thiam lo na tam taka nei ve tho tiang chin a chang ve le poka chung te chu Ukraine le Russia indo chungchang a hian remna siam thei turanga ngai ber le ama nge poina reilo te a chingfel mai tura in soi thina kha kan video ma salama pogoron soi tor thinang khan a chingfel hlei thei ri lo chu ani ti hi alang chiang ri ve em ani pangana chuan August ni som ni pasari ni lai ni jinga tang hian US in India tanga bungrua an lak lu te a chhiah za som ni pangaron ti pun bel ta ka wang khan chhiah za som ngai na pungta a chu mantan ani don ta a US Homeland Security tena thu an chiama chuan August ni som ni pasari ni lai ni jinga tangin US in India ramatanga anram chunga bungro lut zong za som nga a khan bungro lut zong a khan za som nga in chhiah anti pungta don ta hemi chungchanga hian India Prime Minister Modi chuan August ni som ni poruk thole ni khan ambed da bata athu soina thil soyene chuta chuan ama Modi tan chuan India ram chunga lo nei tu te ranvul tu te le thil siam chuan te jok nei tu te chu an poimo bera chumi awang chuan tuna India in norna na satak tong mek ma sela kan tuar zel mayang chu ati ni hemi chungchanga soi hi US in nak takin Russia tanga tuyal thelei tolo tura anron nor a soi chuana anga ngai thei ani kanron soi to thenangin USian India chu Russia tanga tuyal thei aleya wangin chhia aron ti san sak kan ti to kha hei hi US sarkar ho tu te chuan Russia ramin poisa alak lu na ti tle mani theina turin India chuan Russia chu dor to lo tura an du wangin chhia hi anon ti sang ta ni in anin soya India chuan US in hetianga ronnor na hi nei ma sela Russia tanga tuyal thei an le chu cholsan an tum lo thu an lo soi ve le boka hetiang boruak ani te noi kara hian India chuan Russia le China nena inthian that na thazok nei turin Tunlai hian tran ala zel zok ani India chuan engle energy mo tuyal thei le chok lu na konga rampo na tanga nor na chu engtik lai ma an pom ngai lo tur thu asoya India chuan ama du danin thutluk na asiam theya rampo na tanga nor na hi kan pom ve lo ani tin thurum tak an lo sei chok ve le bokani parukna chuan India le US in sumdon na konga tuna kan soi mek chi hanin ti san chungchang ate boruak thalo tak nei mek ma sela August ni somni poruk thole ni khan India le US sarkar mi poimo te in biak na annia he an in biak na hi biak mu theina manga neyan nia heta hian India IO in Ministry of External Affairs Additional Secretary Nagaraj Naidu Kakarnur rele Ministry of Defense Joint Secretary Viswas Negiatet annia USIO in Senior Bureaucrat of ingani Bureau of South and Central Asian Affairs Bethany P. Morrison le Acting Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Jedidia P. Royal te anin biak na hian India le US in ram venhim na konga thawhhona tha an nei theinan kum som dang inrim na nei dan turte an soi howa hei ba ka hian ralthuam siam chuan le science le technology lama India le US in thawhhona tha an nei thei dan turte le ram venhim na ta na thuruk le thupui mo inril tonte an rela hei ba ka hian civil nuclear energy lama rampani te thawhhona dan turte le ruihlo laka te le firfiak te laka tran ho dan tur le malak ho dan tur te po an soi ho ani India le US hi sumdon na konga boruak chaviak ma sela ramben him na konga le ralthuam lama intran pui ton tur chuan
tuna hian in biak na mumal tak le thatak an nei chho thei zel thung ani ti kha alang chiang ta ni pasari na chuan India sarkar lai puya Cabinet Committee on Security te chuan karmasa akhan Hindustan Aeronautics Limited alam toy HAL ne na tangin indo thlo theina te just LCMK 1A9 te chu somkua pasri lei anrem tia he indo thlo theina Hindustan Aeronautics Limited atanga India sarkar ina Indian Air Force te mantura leina turata na phalna hemi Cabinet Committee on Security na apek asen sawatan hian cheng vai bel chasing ruk le sang ni remti ania Hindustan Aeronautics Limited te hian in hetiang indo thlothina siam tur hian a engine hi US company General Electric te hne na tangin an leanga ya chu anin dorton to a US company General Electric te hne na tang hian F404 engine za som pathum lei an mamo hemi lei tur hian India le US sarkar mi poimo te chuan thale September a hian in biak fel man anin beisaya hemi an in leiton na turata na India Ram Company thlotheina siam chok tur Hindustan Aeronautics Limited te hianin ASEAN sawatan hian US dollar tuk le dingon khat an rom manani Hindustan Aeronautics Limited hi India tool chung company nia India Prime Minister Narendra Modi duangin Make in India kalphung noya India chuan tual chung ralthuam siam chu ani theinan ma alameka chuta chuan Hindustan Aeronautics Limited te hianin ni indo thlothina kha an siam chuk ve dona chu kum sang ni som ni pakua tanga sang ni som thum chung hian indo thlothina somriat pathum siam chu man tumin ma tuna hinan lameka heiba ka hian kum sang ni som thum pathum atanga sang ni som thum pali chungin indo thlothina dang som ko pasari po siam zo man antuma chumia tan chuan Make in India han ti viau thin ma sela a engine berakha India inala siam thiam miau lo wangle lo siam thiam ta pon sela man to lu tuk don wangin lo siam chuak to thin US company General Electric Company te chu inrem na nei puin an ni lam hian US company General Electrical lam te hian thatin Hindustan Aeronautics Limited te hna hian engine pahni ron thon thei an remti ani apariat na chuan BJP chuan Bihara Congress roi tu Rahul Gandhi le Rashtriya Janata Dal roi tu Tejaswi Yadav faten Tunlai vote ti chingpen chungchanga beipui Bihara an thlak me chang le turin BJP te chuan an roi tu somko pariat te chu Bihara hian tir an tuma chuta chuan heng roi tu somko pariat an tlan chote hi Paul Sompalia anin trentaranga Bihara an thurol pui JDU roi tu tenen eptu roi tu tena sarkar lai pui malak na nia an pu le an soi Election Commission of India ina tuna Bihara electoral roll en dikrun puyen nei meka vote ti chingpen vote nei tu te ming pai te siam danglam te khatiang thil diklo tam tak mu chuania an soi chang le ta soi fia turin an roi tu somko pariat te hi Bihara be puyan thlak dona an tumdan phechun district rang ate an kalkualanga khosang ten kalkualanga chanchin tharlakhom tu ten komanga tin mi pui pun khom te an neyanga tin chu mai ba ka chon in tina than lut ko in heng ep tu por party roi tu te thu soi hi adik zik lok lawani ti kha chan let ven tuma chutiang ang chon malak an tumani Bihar hinga tige ti I kanon soi fo kan chan video hian in lo ti mai thea ke kanon soi to thina kumin kum top lama hian in State Assembly in thlan an ma chandona Bihar state a hian BJP hian an mani hian in sarkarna an la siam ngai lawa chan chu NDA an te BJP len thurol pui te hian pol len tak an tina chuta chon JDU Janata Dal United an roi tu pa Nitish Kumar he Bihar hen Chief Minister ania amai kum upato lampang alonia BJP te hian tun in thlan hemi Bihar in thlan nung ber an neya po khan MLA nga zok ani JDU te aya hian amaro chu an JDU roi tu pa ber le Chief Minister polo ni fothin le khati hunlai Chief Minister ni mek Nitish Kumar kha akum upata wangte le senior politician lo ni wang khan BJP te hian MLA nga zok masela Chief Minister lalthu thleng kha an kiana tuna hian Nitish Kumar he Chief Minister ni meka
khatianga nga assembly in thlan nun ber le lok sabha in thlan nun ber ate BJP te apart timal angpo anchet that chawio wang khan tun Bihar assembly in thlan lo tura hian BJP te hian anma ni hlang po sarkar na siam thei tur khopa chakkhian tum chaw mani chu ti turania chuti mek lai in Bihara Eptulampol RJD tele Congress tangrol khami India block te khanin bei puyan lo thlak vereng poka tin chuti mai ba ka chuan Bihar a hianin BJP te hianin sarkar na an mani polan la siam ngai lo wang hian an phur ema chuta chuan sarkar na ten mani polan lo siam thei lo chuan JDU te nena tran ho te point momolu tuk to lo mai theini amaro chu hunin la ron shrilang chung te ni wang chuan India sarkar lai puya mi poi mo tak an Prime Minister me Narendra Modi te an ho tu pa dang Amit Shah te hianin Bihar hian tlo all lowa public meeting mi pui van tlang pun khom na thu ten han soya khatiang khan be pui hin thlak chho chara tin epte pol lam pangla in Bihara NDA BJP len thurol pui te sarkar an siam lo ngei na tura malak na kha thei pa to pin an local pui vele boka chutiang te ni mek lai chuanin hemi Bihar pa kan ti mayang chu India rama in thlan lampang mithiam party sang te pon sarkar an siam du wanga ruahmanna siam tura anlo ureitrin Prashant Kishore Khan in political party tharadin vele ngala ani party hian engen andon chu thalok maila Bihar hian vote ati darve view theyangai tepo ani ve chung te chu kilthum anga in beina te hi lian tak hian om thei mai the chung te chu Bihar State Assembly in thlan lo tur boruak te chu ni pakwana le atop na pera chuan Enforcement Directorate te chuan Okas ni somni poruk thole ni khan Delhiya Aam Aadmi Party ten sarkar na an siam laya hrisel na enkol na lama an malak na sumti chingpen na satak a om nia hriat ania wangin a chui chen na an nia chuta chuan Aam Aadmi Party ina sarkar an siam laya Minister hlui Saurabh Bhardwaj sa chen na in an dapa Enforcement Directorate te hian kumin jun tha Delhi Police Anti-Corruption Branch tena FIR an thelu be chanin an mirin lelte hi an dapa mun som pariat an dapa chung an dap zinga chuan tuna kan soi Aam Aadmi Party Minister hlui hi Saurabh Bhardwaj te in hi an dap tel boka tin hei ba ka ani in ba ka hian heti hun laya he sum ti chingpena in nam noi nian hriat private contractor te in le office te le sarkar mi poimo then khatte in te le an office te an dapa chu an malak na alo nia Delhi hianin Aam Aadmi Party ten sarkar na an siama kan soito thina an party ho tu pa berle Chief Minister Arvind Kejriwal ngai po sumti chingpen na satlu tu ko wanga thu boy orin zela ten han tang rap amara chu Arvind Kejriwal te athachang dol tu Manish Sisodia te khami thu boy kha tuna hian thutluk na engma siama lo omlowa an thutluk na siama hian thiam te pon chang thian changlo thei boka engpo chu ni sela BJP sarkar hian Delhiya sarkar na siama khatianga hun rei tak ming thatak alo om Aam Aadmi Party te chet na lai kha a chui chua zui zel hian tuma moniti tur khopin tunhuna hian Enforcement Directorate te mang hian an han chui le chunga te chon engchan chin thar nge lo zel don an malak na te hi lo dik takem tak loem ti chu hunin la ron hril tur angai la tikhan kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo hlut sak thina kan lom ani tika kan soi thar le comment te likes te subscribe te share te kha lo war le zel turin kan som chu